funga ham jatan no lam sakon rok na hai tinian ke tal blog ang ke tini ke tak sebas ang siari tini makin kelas ko na di kulu ko siari pok pok makan sunya karena nanti tini ani tini tak cocok sorry 11 tarik program tongo ke awan bagai tahu ang bas mas ata 3 baju tongo ko tahu ata 4 baju kah nanti bas mas ata ke ba let ha kisah tabu bakal rosuya aku tirok tuh koi, tangan batau semua tangan ibu enggak ba, dan bagi yang tahu makan rosuya, tapi sesal kisah payo, sadong tunggu tangan jokoin kena siari tak pencahaya itu aku, jadi tin siari betang kasih si malia, noi cari program nama ini, kusungan itu terus sama nih, marang jokan nih, tapi makan sunya karena tabuk. Enggak seng tirok tuh gua kaki sama tanah jongkar, kupu baga haing dong ya. Oma rema brem sukata tangke bekeran sejari kamu ya nya kasih nala aja makeup kain thang dong itu ko kaki sonan tuh nih kasih nai tang angke tuh yang gitu kali kaji tahu kengkesa makeup kain aku pakai kesini final look bahaya kakak makeup sini citra tapi makeup kain gak citra aja hari mana kengke ko yang merah gua abo kai pai lagi tahu di kena kanannya masih tangsi naik jaseng, yang di kutung semuanya kan kau yang pai dong be, pai dari pai aja, kau pai kayak kumbar yang kumpul, kau yang tu no, dari pai deh, ler suka, kita orang kutung Jakarta, pai deh, no naik pai jak, malakannya aku sampai aku tanya katanya kayak orang sini karena channel kita serung ya tiba, ini. Anda bukan aku cuma yang kebak, yang berkata, juta wahai korak pungman anda. Karya angkali ya boleh komus kapi. Angkali jangan kari kalah ya. Rona las nah. Aku yang. Kami mau cakap jalan itu mau selama kok, sengaja kisah lihat engkau, ada lykha jong loyo. Ada lykha jong. Ini sokha lagi sih. Oh yang bisa enggak? Program sama itu, terus. Jaga cikon tahu na, heda. Maka sih yang panar apa? Enggak. Kisah nah apa yang? Oh, nah apa aja? यहाँ पर जितने उपस्थित हैं सबको हैप्पी मेरी क्रिसमस और नया साल की शुभकामनाएं। खास तौर से हमारे बिलीवर सिस्टम चर्च के ट्रेडिशन के अनुसार जहाँ भी हम इस प्रकार की स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए हम कैंडल जला करके उसको इनॉग्रेट करते हैं। ये मैं हर समय कहता रहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने कहते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूँ और उसके साथ साथ उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके बेटे और बेटियाँ उनके चेले कहते हैं कि तुम भी जगत की ज्योति हो और जहाँ पर ज्योति रहता है अंधकार वहीं से दूर चले जाता है।
जब यीशु मसीह हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे गांव में, हमारे शहर में आते हैं तो हमारे व्यक्तिगत जीवन से, परिवार से, घर से, गांव से अंधियारा चले जाता है। और आज की ये जो एडवेंट क्रिसमस विश्रामगंज की डायसिस के द्वारा किया गया है, मैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में और ada pasal jangan ni ya tak sasu kan ni nasi yang bayar bayar jangan lagi tak kisah. Engkau. Jangan tahu kisah. Bazar beranya lagi na. Ini bazar din dah siru. Yo. Kokbroknewvideo. मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हम लोग का टीचर और पिता Kaham tu tanah no, kimia jang video continue kemali ya, ke tini continue kerja. Yang tak tahu cakap apa. Ke tini hingga 12 Desember tini ani birthday. Kan kita mwsa kerana nang phone ni. Ke amia tu video kemali ya kara program ni ke horbong kabla. Ni five pro kesang mana ke ang video betul kemali ya. Tini bagai video asing sinai malanya hai. Nerok berketal video tu punya. Dadah.